Meghalaya Post.news. Kakinhon jo kinong thiet ikimar rep bala penmi da kinong rep hakathan Bhairumbong di Bhoi district lingba ka Fresh Green Ginger Association Bhairumbong kila pentip ba shabaro kinong rep bah ka khatlai tarik ubanai klalingkot arajar opsan kanam don ka jing thiet ikimar rep hakte ka yo ka badan ha Bhairumbong kamala pentip do president ka Fresh Green Ginger Association uba shanbor rempei laong bakadau ka jing ha ban pensange thiet ikimar rep mat khamtam use ing ba penmi kinong rep na ka than kadena ka dau ka jing don ka jing yakendu ba sisin sisnem jo nong thiet nong pet ya kimarep na ketiga yo uba shan borem pei ula kerpatu ya borok kinong rep ki bawan bande kimarep makin yaisha tang shisngi ha ketiga sngi kaba onom don ke jingya thiet ya kimarep hapo ketiga yo Bhairumbong shushu ula shimdu ka kabu banai kubleis nem thamai basuk bakmen ya borok ki ba ketiga than bar khamtam ya kinong rep ba unius nem arjar opsan ulong usnem basuk bakmen batru bunlong usnem jongka jingker khu ya borok khamtam ya kinong rep ketiga than kibala jutrelang bat kane ka association ka Fresh Green Ginger Association ka ay kublais nem thamai pasuk bakamen dia pibaro inong rep bat inong kayi kunta ngilang tapat sa pibaro ki nong dising jong kanega thaing ke jongi ba haka akhalai tarik bunai banangkom arajar abusan kandon ke jingkhang ya ka yo sing hapo yo Bhairumbong kunta la karphat epi kinong rep baro Bapin nomara ya kimarep di jong pihak tegasi nomor pakadon kandon kancing yale exclusion jongka jong kinong kahisin punta kane kalong kancing petip ya pibaro kinong repat kinong Meghalaya Post.news.